dufite amahoro ku Mana. Adamu wa mbere yatuzaniye urupfu, Adamu wa kabiri yatuzaniye bazimutegere ngo ngikora nakindi ukuri toke kuri muri byose amahoro yangabi
Hallelujah. Aho twasengeye mu gitondo nababwiye ngo niba guhura kwacu kungana gutya kutagira icyo kugusigira cyaba ari igihombo giteye ubwoba. Waneza sifi. Nugira ikintu witegura kibona mu isi ya Yesu. Ariko kandi niba waje kureba just kwenjoyinga batahagurutse ariko nugira ikintu witegura. Marigeze kugira bwangu Aburahamu we beshera shakubara umusenyi wo kunyanja ubindire. Aburahamu we beshera shakubara inyenyeri ubindire. Nikuru byaro rusangana Aburahamu we dore nije uwite kuseze itegurura heze yewe sawe amarira shima ifurayo no mu gushima Imana hari ibyifuzo biza bisubizwa. Bana sifiwe. Noneho dutaramire kuri iki kimuvuga butumwa yatubwiye. Wibuka aho wavuye gutera gushima Imana. Biravuga ngo numara kurya ugahaga uramenye. Ariko abantu bazayibagirwa nibagito cyane. Yaminduri yajaze
tutabasize. Komeza rero no kumunyegera. Nizera ko tutabasize. Siko tukuri bambo yampinduye byazina akuraho umwambaro w'amateka mabi ngo none dore naje izuba ryarandasiye n'abantu mwiniki Imana itakoze. Uyu muvyeyi mama Sheri sinzi ko yonyibuka ikibungo uranyibuka tubizi se aho iyo nabaga ikibungo araza n'abavyeyi bacu hiriya mu gisegeye. Bwana sifiwe. Amen. Nikibize nagize Imana ukunguku twifashe ariko twogira ngo dutibuke kubiri kubera iwacu twomena muri bikutano tugasohoka tugareba kubera amashimwe yuzuye imiti. Ibyo tubona ibizongera turumva niba utari mu ruhande rw'ababisha ukaba uri mu ruhande rwacu ufite impamvu yo kunezerwa. Ejo naza ntegera ibiganiro kugezaho inavuga ngo ibisama amaboko yacu n'ay'Imana. Wowe uryamye muri Amerika urabona arayana ariko umunsi muzobona mucya turatirutse mu madero. Ukazubura indirimbo uririmba Papa
yakoze. Arihimbazwe yemwe. Biravuga ngo Uwiteka dukore bikomeye natwe twishime. Zambwira abantu nkababwira ngo ntituraririmba kubera ko abaramyi n'abandi hari umugisha atarafata, hari imbaraga atarafata z'ubutaka, hari umugisha w'amasezerano ahanze kuri bwa butaka tarakora kugeza umunsi izotibuka mu madeye kukimba agataka kagafata kagashira mu mufuka kavuga ati ndatoye. Ubutaka bugirana isano n'abantu, ariya niho iwacu, niho imihamagaro yacu. Erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo sigahanze muri baba bagatonekwa cyane banirahirwa kandi batungishije benshi. Erega ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigayemo bagatonekwa cyane banirahirwa kandi batungishije benshi. Ariko Mana icyo gukundira hagati y'amashimwe siko apotre ituye hagati y'amashimwe y'abana bawe tugiye guserebura intsinzi. Bakecuru nudashobora gusimba kaje niwe ushobora, ariko ufata akantu umutonyi ukazunguza uvuge ngo Uwiteka yaratuzahuye yaratwimaniye. Umuntu wese agerageza agira akaratora umwanya uragiye. Nari kubaririmbira akaririmbo kavuga ngo uzumuri kuri sendi papa. Nari kubaririmbira akaririmbo nagiye kuri YouTube sanga kamaze umwaka, noneho ejo bundi ndi mu kazi numva indirimbo izengurutse mu matwi kandi sinari nyizi, nja kuyishaka kuri YouTube nsanga imaze umwaka ivuga ngo zikambu rawishamo namo tayo sijani twanuma ai imi alira zikambu rawishamo namo tayo sijani imi
turi mu ikanisa gabanya gato papa kandi je kunda igihugu cyacu kandi gukunda igihugu ntibiba mu mubiri biba mu mwuka urakomeze kurusha Nehemiya ndiyanditse muri Bibiliya wowe uri Nehemiya yagiye kubwira umwami aramubwira ngo ngiyi iwacu ndashaka gutaha kureba gakondo ibintu zarakomeye iwacu hahindutse amatongo je kunda iwacu none nuko turi mu ikanisa turi kumwe n'abanyedini nari kuririmba ya ndirimbo sinyiririmba ariko yindi muzamumva zarima ngo mu gitondo cyakare ariko sinoyiririmba Bwana Yesu nitakutukuza kwa kuwa wewe wanaweza mbele ya watesi wako. Bwana Yesu, Bwana Yesu nitakutukuza kwa kuwa wewe wanaweza mbele ya watesi wako. Oya yari kiri ya mbere ariko ntacyo tugarukire ku ya mbere kandi nayo tirayoba Imana ihimbazwe we kwa nduva nuri ni Kiswahili kwa maana hakuna jina lingine letu ambalo litulefanya sisi tuokolewa inapozea shetani tupana
Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa Frank tukaza kumutumira. Ari umunsi wo kuririmba rimwe gutyo umunsi umwe tugataha. Abakeneye iki giterane cy'icyumweru cyose. Monday to Sunday. Nico mbushobo. Agahera kana kazi rimwe y'igiterane cy'abamama kageza kana gatatu. Jangu uruziruko kuva na gatatu kugeza kana gatanu. None ni poshona niyinga. Materaniro rusange. Unoza. Bamugisha. Jewe ifite 27 nukuri narataramye twararirimbye bikorbitangaje nibuka igihe kimwe twavuye Bujumbura nabadayiro n'abamuheberi nadayiro bahaye amakuru hanyuma turirimbe tuvi Bujumbura kuwa gatatu nimugoroba turara tugenda Kampala nijoro tubasanga Kampala turara dutaramye buraca urumva urugendo twagenze urugendo rw'amasaha arenga 12 turaga dutaramye kuwa kane buraca turatarama kuwa gatanu burira turatarama buraca turatarama kuwa gatandatu burira turatarama buraca turatarama ku cyumweru burira turatarama buraca kuwa mbere mu gitondo dufata imodoka dusubira Bujumbura kuwa kabiri mu gitondo saa moya twagira isomo rya saa moya turatonda mu ishuri Como vimba izo nimbaraga z'ubusore nukuri ndibuka umunsi umwe ariko nibutse kabisa iminsi yake ndayibutse kandi myiza yo gukorera Imana hari abantu babagira iminsi bibaza bibuka iragatsindwa mu izina rya Yesu iyo minsi bibi Kumenge yambirije n'indirimbo yaramenye yo ngiye kuririmba yonyine tubize no nishimba hanyuma dutaha Tusige mu mababa. Takibazo. Mureka tugume mu mababa. Mutahe muri mu mababa. Kuko gatate. Kongera. Zoyavamo sikasyo tituzoyavamo. No, reka turi n'indirimbo ivuga ngo ese kakandika. Iyo mana yaremye ijuru n'isi ahiga musegero tubatswe amaboko y'abantu yagirisha ifasha iyo nyir'imbaraga iyo mana yaremye ijuru n'isi ahiga musegero tubatswe n'abantu amaboko y'abantu yagirisha ifasha iyo nyir'imbaraga kandi nyir'ubugingo iyo mana yaremye ijuru n'isi tubatswe n'abantu amaboko y'abantu yagirisha ifasha iyo nyir'imbaraga kandi nyir'ubugingo
Uyo ni Adonai.